Ka kon ti diferans entre nou de ya so. Pa ganyen. Pa ganyen a izo la. Ocam TV. Ou album nan vini. Bon, le bon Dieu vle m kite rap. Ou Magic Touch fè beat sou album nan. Li gen 2 mizik li pou Dieu mix a plat. Pou deuxième circonscription fè m kandida. Men ma Haiti m brale fè. M bare ma Haiti. M ba pati met se yan. Pe chapik kan pase. Men 38 an gen yon. Album nan la. Ou konen international la. Ele yo vi soti. Ap soti. Napton. Crispek ou bel rapper. Iba Crispek nou gen Defi. Defi suppose sou album man. I don't know men. Mwen mwen si nou van ansaman komen. Mwen lot menaj. So. Mwen ba bejne prezent. Of course, ses man pou ete konekte. Bon mwen le go bout fantom. Mwen pi gade kon depite yon senate. Fantom mwen le wèm stil rete menm jan. So. E bon ti pou vwak pal chanje. Bon mwen pou vwak plis kon depite yon senate. Vase m kal kote m vle. Lem vle, jam vle. Nek sa yo pa kal tout kote yo pa kamache zero vle. So, why pou m dekonekte apet? Mwen fò mal di because mwen kek bay mal fè. Fò mal. Mwen den vyal joun basket. Pase fè di anraje. But mwen plus an vyal nan studio ato. So, se to plis pou m di pal la ven nou maten. So, love la l dojou la. An konen. Bless up. Male.